والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة Onde vesti بخونك هم ustala yok daruyorum çötroz kaç ustala bizan xo خونات ظروف pat تليفونات تلفزيون كبرى بخونات رام بريجيني ختوي دوري بريجيني ختوي دوري Amca stansiya. Tam ustala masaj droz kaç hangisi okunamayacak? Sana vereceğim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çinfoni. Polis. Ne Türk var. Basitçe. Aleykümselam ve rahmetullah. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح والسحاب كتولد الشمس هشتمی مارتی 1988 در پیچ نیست گنجین کنم تونم علیکم السلام و رحمت الله گوش کنی قوریش خیلی خوشم میخونم اینجا اسمتونه با جای ما را انشالله با سری بلند بیایی جین میخونم اینجا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من niye akabasa نشناختم روسیش والذين كفروا أولياءهم غدا خدا عقل مشکلی دنیا خدا حلش کنه یک مشکلی سخت است سلام باشه یک هفته شد هم فيها آبه خالدون بیا 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 بیکل بسم الله الرحمن علیکم السلام و رحمت الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم دیر گمشته سیدی فيغفر لمن السلام علیکم السلام و رحمت الله و يشاء برکاته ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما السلام علیکم ما در مترو لوبلینا مسکو آدرس ما میگم كل آمن بالله آدرس بیا ایشان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين ان أحد شاء الله من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا نمیرخ امی آدرس بکردیم داخل بی طرفیم ان شاء الله نمی آدرس ای میرخ خموده مساج حجامه داخلی همش در اینجا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا دیدی نمی تؤاخذنا آدرس إن نسينا سکرین شات کنی أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا جون خانم إصرا بابا طالب خانم كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بالا بلند قبضه گیریم میشه نمی‌کنه. على القوم الكافرين میگه کسی بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا نشانتی من چه خونده است حضرت چه خونده است نمی رقم قطع زن زنی بیا بخونی سکرین شات کنیم بله دارو تمام نمودی مساج کنی دعا خونی به همینجا نشانتی هم این همینجا حجامه وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون بله مسکو لا يسمعون إلى این همین الملأ آدرسه الأعلى ويطلقون من كل جانب دعوا تمام نمود جای نماز ها داروی فربی شوی خراب شوی همش هسته برادر جانم قرآن ها مساج نیکو شامپون آبی زمزم کعبه یعنی که پدرش نی تو تنتاف کب میزنی چوبه میکنی رنگی بچه بله بله وقت نیست ولی برش زدن راست کردن خشروع انشاءالله این هم خیلی دوستان عزیز چی باید جمعی دختری روش بازی کنم آخه با جنگ دختری عروس تاجیک من چی بگم یک نقطه بس است اگر شعور است جانم صدقه یکی بلاگرای ما خدا آن غیب شود چونه شود مثل همی شهلای گاخوجه یا رادیو آزادی بیا که جان بی هم نگه منن کویا گپ شود در او گپ زنیم
چه برای شرمنده من اندختاری خونم. کجا خوب است بی خوش اومدی. سلام خوش اومدی برای خوب است برای نازه سیتیندی. اجورا سیتیندی. زرشین دکتر. زرشین نکرد. خوب است سیتیندی نازه. خوب است سیتیندی. هیچ آمده اکا. خوش اومدی هاتون. خوش اومدی. حضرت دو در نزدم بزن. بگو بیا بگو هیچ آمده. با همین رقم و زنگ زنی برادرو. اینم اسکرین شات کنی با همین زنگ زنی. اسکرین شات کنی زنگ. با همین رقم 93 زنگ زنی. بگو هیچ مکان اومدم بیا. هر تونو. تمام. خب. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم چی گفت؟ فلما ألقوا قال موسى رامش همینجایی؟ حرکت کردم إن الله سيبطله خوب دوستان عزیز خدمت دادوش بوده بیا بچه جون آدم اومده روش بالا با گام بزنیم کجاست